he fan hi anchor fan ania ceiling fan achak lo ati ani tu pa hian achak lo chan hi endon ni capacitor te la thaila ong photila ma hi anchor hi a company hi atha ati khop mai a ke chuan nge achak lo chan hi endon ni amar chu elaya safi achung lama tanga wearing ro chogi safa hianin lakso hi har khop maya izar mountain lakso angaya sitor hanger hi ganan thon le photanga achi blama hianin ten lakso photangaya capacitor hanger lakso don ponti hian thil wearing hi thil so phota o chu angai ni capacitor hanger hi ena pol thi kala so le nga lo pot thoi maya ama hi hong photila dim te in achin te hi kan thlon don ani a koili kangin alang lo na a coil hian magnetic field a hlau to ne zia chu a coila a chakna ka hrui hi a hlau to ne chu wang chuan coil hi zem that angai don ina langa hetilaya hei var chete te om hi akan na chu ania voi khat aron khutoa pon lama hian a chuak theilowa khu hi ti hian avar powder ang deuh hian a om ani tiang grinder hian kanan ka zung nga koili a coil lak so ol som nan kanan ka zung nge tuna kan phor chuak nga ka channel la subscribe lo ten khong in ka channel li mi lo subscribe sakbe bula electronic lampang kai noi fante tv te repairing na karam upload gel don ani hi ceiling fan winding machine ania digital counter ania azem jati he hian a chiar ani fan armature hian block shop pati oma 12+12 ania block khata hian voizali azem do don ani block khat kazem meka kazo to a voizali kazem ani block ni na ka tran de a fully automatic ceiling fan winding machine ani a anchor fan 12+12 chung lama block som pani pon lama block som pani stator ania mizomina olsom taka kan khet thina na armature ani meng chu hi na ka zem ni hi armature kan ti mai thin chu ni chung lampang chu ka zum zo tu ati hian block khata khuan voi zali zel ka zem ani pon lampang ka zem le meka ta khuan zali somni ka zem ani block khata
block song pani ve thonia block khata zali som hi zelin ka zemani he khol hian coil azem ngoi thei khop maya a finishing anala tin kanena fan miron siam tir a coil thak nga yang chi kar khat chunga coil hi alo kang le ni chuan chen khat ma choi lewin kalo zem sak le thin ani pedori waring te olveng a omani a google map a po search chuak theng electronic waring te tin omani screen a in mong hian address le ka phone number ka da lai phone number a hian min be pop the ne in ang soi non lenga ka channel la subscribe lo ten khonga in mi lo subscribe zelula mi like sa kula mi lo share sa ngula e gong en ha jo ne ngazem moi khop maya hi winding data hi ale khabu in ka ne ya company sang sang fan ming sang sang chi winding data hi ka ne ya original winding data kampangani ke chuan in TV te asiat pon fan te TV te electronic ang chi sim asiat chuan min lo pan ve ula thei top ka lo chu anga siam that nge pokal tum thin anga in ka customer te chunga po kalom pe a i lo chu min pan ngai lo ba chunga po lo mani tihian he balfian a body aligem ligloem wearing hi akal time thaloem ti ka check ani body alig lowa tian he abura hian grease te ka ta tanga appearing a hian tian ta tanga patina langa patipume bani ti mo te anga very time ti coil ka zem thal to hian a condenser hi 3.15 an lo mangani chuan coil thara chuan a tha ka tilowa 2.0 nft ang si hi coil thara chuan man a tha khop maya 3.15 hi chu coil hi duplicate data block khata ga thum soma anga an zem hian 3.15 hi an manga fan ati chaknan number 2 original data kan man chuan 2.0 mft ang chi pon chak dewin fan ni avir theini original data chuan company pon 2 something bak hi aron ruang ngai lo thima tin fan lui to ang chi da chuan 3.15 ni man poi lowa ati chak le nan ani maya tin capacitor hi alui dopol te hi ti chi mi lo nia fan a coil hi lo pha boka tren ka chon lo dopola pathum te pani te an dopola ma se thil chaber ani lo ani condenser thar ka bu anga ta test don ani e pan he hi condenser thar chunia elai metal hi alui do ani to buanga ka test don athak khop maya video lo answer wen ka lo me